Riri ngwataniro ya Azimio irathing'iriria gucokereria mirurungano yao ya okiumia thutha wa gukobobana kwa mieri iratongoragio ni kamiti ya mwanya ya bunge. Amwe andu aria mahutirio ni mirurungano ya mweri wa gatatu ni meyumiritie na gutaririo uria ciana ciao ciakuire kurumirira ngui iria cieyumiririe. Thank you very much, Edith. Kuringana na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu, Amnesty International na Human Rights Watch, ikuici hamwe na nguraro ciaumanire na maabitha a borithi aria ngethanagira na arurungani kuhuthira hinya mukiruku. We documented killings. We documented at least 12 killings, including of people that were not in the protest themselves. Kuringana na Edith Sava, gacuwe gake karahonia nguraro njoru cia mutwe thutha wa kurathukirio mukebe wa riera ria kuruta maithori uria wakagwiriire na gugatura ihindi ria mutwe magithaka na ciana iria ingi, na ni gwitwo etirwo akinyire mwana wake thibitari-ini kuria aguthukitio ni andu a wendi mwega. Nilienda nikaingia kwa hospitali nikapata mtoto amelazwa kwa kitanda ana bleed. Kuangalia nikaona kichwa kulikuwa na shimo kubwa na damu inaruka. Asava ni athiete nambere kuga acungiriro guthamiria mwana wake thibitari-ini ithatu nginyagia thibitari-ini munene wa Kenyatta kuria athinjirwo na no arathie nambere na kurigitwo na riu ndari ugwati-ini o wothe. Asava ni atariirie igeria riake ria gwetha kihoto rikoretwo rigumirwo ni mihinga minene kuona na riboti iria mandikithitie ceceni-ini ya borithi ya Makongeni ni atarurangirwo na makiandikirwo riboti ingi. Deputy OCS akatuita kwa ofisi yake na akasema hiyo case iko above wao, wakaandika vingine fresh on 22nd. Wakaniambia in case of anything mtasema nyinyi mlishughulikia mtoto kwanza ndio kuja kuripoti case. Asava ni mwegega kiringithanio na Edith Kemunto kuma gicagi gia Kibira uria mwana wake wa mieri na akuire thutha wa borithi kurathukia riera ria kuruta maithori nyumba thiini na kumana na ngui gatagati ka borithi na nyanake ndangiahotire kuguthukia mwana wake thibitari na akuire eroreire. Kiruhusu sinaruhusu sikiingia kwa nyumba. Sasa nilikuwa na mtoto mdogo wa miezi 4. Nilichukua kitambaa nilikuwa na ruhusa maji na panguza mtoto uso. Kufika saa 9 mtoto akaanza kutoa bovu kwa mapua ikiwa na damu. Nikiamka niona kama nitamshughulikia nimpeleke hosi. Ule mtoto sikumsaidia. Mtoto aliaga hapo hapo. Rugano rwa Jacqueline Morano taruru uria mwana wake wa mieri 7 akuire kumana na kuhihia riera ria tear gas na ona thegia wa kumuguthukia thibitari-ini wa Bagathi na thutha kumutwara thibitari-ini wa Kenyatta akuire amunyitite. Wakaikuwa oxygen. Ni oxygen ya kukana sana. Ciana cia Morana Kemonto ciakuire kumana na maruru ma tear gas. Niliisha kwa wote kutoka alikuwa anapumua na mdomo alishindwa kupumua kabisa kwa akasa kuwa alikuwa na haraka damu. Mtoto alienda hivyo kanipotera hivyo. Leo ikundi ici cia gutetera ihoto cia umundu ni ithingatite ruhonge rwa IPOA rwike mituki gutacukiria makinya ma kiwatho maabitha aria macungiriire ikuũ ici. O kahinda-ini o kau Minister wa ugitiri wa thiini Prof Kithure Kindiki nieraniire uthuthuria no urathii nambere na maabitha aria makunyitikana na mahitia ni megutacukirio makinya ma kiwatho. Any police officer or any security officer who misuses their firearms outside the law is on their own, and it is them and the law. Riboti ino yonanitie andu 12 ni makuire moko-ini ma borithi kuria 6 ao mari arurungani na waciangi 6 hamwe na ciana mari mihango-ini yao ya o muthenya. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Nairobi,